media rokno kai chungtini ora press meet khainan nangkha among khabla kaisa rijonna chung saimano press meet ni ora mai matata tini potulai block ni president chini jamotani borongganang joko mohanta korma mai laina ani yaksa yalla kaisa chucha chini jamda borongganang korma sabjulan committee ni member dan mai lai chini yang yagla phaji achucha chini Chandipur block committee ni Tita Motha party ni block president borongganang chini jara bilas korma mohai lai chini yang yagra achucha chini TWF ni Mukuti Hamkormi, President Ojamaju, Borongganangju, Oripenang Korma, Mohai Klachin Potegrai, Block Committee ni TWF ni Ojamaju, Sini Achuja, dan Mohai Klai Yanggo Pabiosara, Block Committee ni President Borongganang Santi Korma, Mohai Klai Sini Secretary Block Committee ni Borongganang Tinuna Korma, Mohai Klai Sini District Committee ni Secretary Tangpang Borongganang Chondramuni saya entire kubangma January Sokriya Jungtini Kasa Press Meet Khaina Nangkha Mongkhabla Chungjotono Saimano Phainai 12th of January 2026 Chini under Satnong Temsara Kochusara Constitution Sini Bisingo Kaisa Kotor Mass Gathering Nani Phangoi Tongo Place Khabla Chini Demdu Rungnokni Thungnok Lawo Okay Ojaga Chung Bubagrano Joto Satnong Temsara Kochusara as well as entire Unupati district ni jara leaders of very eager bono naisingoi tongo kai chung bono kaham ke welcome khaina bagai chung jotono khaslu buslu tongja kai moni loge loge entire jara tiprasano eba ke tiprasa dopano jara hamjatnai borok na chini Satnong Temsara Kochusara constituency ni hoite kobobu yaparo narok jodi Bubagrani o mass gathering jodi join khaina muchung kan kai narok no welcome yaparo bakai khakupur tai lamsang kaisi Kabla people ni 12 tan sini check karna hai aipano 12 tan sini check japano chung 10 tan sini no loko kutu ma kutu na odaga karon tai mai sini sal dati na paina sal thango moni baga chung 10 ta rong sini no gathering start khaisi dai ke 12 ta ke just chung sini program no shuru khai dis tabuk sat jorato chintani asu kuno khobor ko angkai chung je dignitaries tongnai chung borokno uko honai ben khobor honai eba khelai buma honai te obono chini borongganang MDC saimano bobo dignitaries painai abo bin thani tongo after getting report abo chung place khai